Gona thutha nigetha graduate ndakarore wa muheki ona ko wishuwe mamuhe ciringi cio 20 hari kabica nyonire na tikega gutiri kindu nyonire kiri gicongi ta mundu ena gown iyo na gakofia akinywa gakombe kanini. It is another very weird picture. Itangenda ukona hindi ena gown anya gakombe na gown twe marekererio uguo ni marenda gukunguira tomuthi ni njui ni mago aria magutigwo matakuinukania na aciari ri ni njui aingi ao ni magukorwo makioccupy guku makireka havoc ni mekwe-indulge hari behavior hituke ni mahinda ya kunywa gutari kihariro kunywa uguo gutari kihariro no ni megitikiritio tondu ni muthenya wao. However ni maheo kindu mahe mundu kindu na toti mbeca ati magwika undu ungi nacio no cia gukena ri na ndimere ona mundu ukuheo ciringi makiria ma 10,000 ri tia gwiciria uri ukugura kindu wonage ari muthuri bachana na hiyo ako we graduate na ni waheo kindu ria nanda uhoro ucio thire na atiriri wamure kindu kinini gigutindike nginya mweri 12 one gatagati-ini wikare wega nigetha wainuka na kuria mucii ri andu mone biu ni uragraduate andu acio maheo kindu no muthi tukumetikiria itindo-ini citu na makona kindu kiega tondu karegiura kanini wena ni ukwite kajagi uguo unyike kajagi una gauni ni uronekana mundu ucio ni athoma muthuri ungi tukigraduate ri murueri akiriganirwo akine haya bagi ri akiruta kiria gakofia gegaika agigekira muhuko bagi-ini riu hau korokoro-ini cia kuhurwo mbica riu tonika atira kinokwo down riu tuiritu tupinaga njuiri-ini agekira na tupini undu geguikara in place ugikona kongo o kanyinyi ri ucoke wikira gakofia kau ri ni gatendaga gutinda kiringwo ni andu magitua kuhimbiria gakagwa no gikorwo na kiongo kinini ri no ria wa graduate tena last year na mutwe munene ri no gagugutanga tondu ni windi cia gukombora cia gutie ni custom made acha riu ri muthee ucio ri kanda yake ri igikira ngofia yayo ikiga ngofia gikia bagi-ini igicoka ikiraithia ati nyitira bagi ino nyambe hurwo mbica makihurwo mbica ningi mwanake agitwo na kuria riu ni andu angi uguo agithii uguo athii ri na akeithia tu kuinuka agikira bagi akiinuka ai haguye gucukari kwao ri akihurwo muthe ai ngofia ni unaire ai takedo yo bagi no siori ona gukinya kwao na idio graduation yuma kuo riu inuka na maundu mamwe othe riu ni guthi kuheana story yo gikombe-ini ngobia riu nigetha onia nake ri hena kamucunjura kaumite haha gatagati niko kagwaga ha mwena-ini ugagatendi guthaka ungiona tumiruri kariga rangi ucio ringana na urathomagira ki na of course riri kirathi kiria weka ati we undergraduate postgraduate ka masters niko gatune riu tumarangi tu ni ngurani of course riu ri murueri ni aina kwaga ka ngirini riu gacunjurite o riu agikanyita o akiruta gikombe-ini akimera nduire ndimuhete uhoro niä tå tingihana rä u nä må ndå mararå hania nake tå tingihana nawe må rå gu akä hangirä wakå yå ä no ndigiri nä maugaga gakobia kau nä ko ndigiri wakå yå ä no ndigiri gakobia rä gakä ambia gå cenjania moko kå u mbaa gagä kä rwo nä mä theo kahå ra selfie onake nä agekiraga nakambia gå tondå ira namä ratirä nä gekå ra akiuga gatika hutio ringi ona ni nä ngå ikara nako reke njika ikare nako athecete gakuria uguo kau gikombe-ini athecete gakubia kau gikombe-ini riu ni arathirete ni nginya maweita
ameraga atĩrĩrĩ, speak English. Atĩ ena ngũbia ndakarĩrio Gĩkũyũ na ha nĩ mamũĩ maramwĩta wa mũmbi. No. Call me for Mumbi. Call me for Mumbi. Don't. Akerwo atĩrĩrĩ, wenderio kĩ? Big Black. Well, Joanna, she runs. For the civilized. Aligĩatĩraga ũguo na gaitu. Ndĩrenda Tuska. For the civilized. She's got a Rĩu Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe.